Ofundisayo Uvabakshni Maharaj. Hey everybody, LeBron here. Got another quick brain teaser for you. Do I have a better odds of making 3 free throws in a row or 1 3-pointer? Here's my friend Sal with the answer. uLeBron ke lona usephinde wafaka omunye umbuzo ewusendele lapha kwimpintshi yami usele. Kodwa ke nathi sizophinde siwenze lana. Ngithe ngithi ukuhamba lapha ngiyobheka emaphepheni wakudala kona lamaphepha wakudala la eveza khona ngizothina abadlali kade bedlala yabona nje ukuphumelela kwabo beshona phezulu nje bahamba phambili kuphela kusafika le enye indlela entsha yokora abayibiza ngo 3-point shot. Bayibiza ngo 3-point shot ngingathanda ukubanzima nyana ukuthi uzwisise kahle ngalomdlalo webhola lezandla uma ukuthi mhlawumbe akusiyona into oyijwayele ya kodwa khuleka sizozama ukusebenza ngawo. Uyabona ukuthi baveze lana imphumela yabadlali lana be-NBA NBA ke amaqembu angalena ngaphesheya baveze umdlalo wabo nathi ke sithe asigijime siyoke sibheke imphumela nathi iya LeBron iyakhona sithathe lapha ku-NBA sike sibheke imphumela yakhe naye ngithi ukusekela eminye nje ngiyibona ngathi mhlawumbe izothanda ukubaleka kuwo lo mbuzo lo awufakile. uLeBron ubebuza ukuthi unalo asike sibheke ukuthi mangaka amathuba angaba nawo ukuthi akore la kwi-3-point shot naye noma kungconywana bayezamela nje ukuthi akore lapha ku-1 point noma angazama khona lapha ka-3-point shot. Asibheke ukuthi amathuba akhe angavuleleka kangaki ukuze nathi phela sisibone basukuma simbukele dlala ukuthi ayibona nathi phela sayenza lento lena samxwayisa ukuthi hey LeBron thatha nayo indlela engconywana. Asiboneke ukuthi ikupho kungasebenzeka kangconywana. Ngithathile la u3 point ngabheka la wayeno 33% wethuba ngathatha lapha ka free throw. Khumbula besikade senzile sixazulula nokunye kade esibuze kona uLeBron wayeno 75% walapho. Asiboneke ukuthi uma sikubeka la kumdwebo lokhu sizosebenza kanjani noma siphunyelwa into enjengani uma sesenza la thina njengokwezibalo. Angithi sina asikho lapha la kudlalwa khona sila kuyibalo asiboneke thina ukuthi sasoveza ukuthi uyophumelela kanjani. Asambeke sithi basiya ka F2 ka free throw ngithi lo FT wethu singakhohlwa ukuthi umele bani mele uF2 uFT wethu mele free throw. Asibone FT wethu sisuka ku25 khumana nasekuqaleni besikade sazama ukuhlaziya indaba ya 25 ukuthi asifuna ugxila kakhulu kulabo aba 25% safuna ukubamba laba baka 75% ngakho soqhubeka ngawo sithi 75 times 75 khumana nasekuqaleni besenze kanje sahamba sayofika lapha ya ku 20 nqese ku 10 lapho khona sibe no 75 to the power of 10. Asiboneke ukuthi o75 bethu laba sibahlanganisa kanjani uma sifika ngala sizothi uFT wethu wesithathu singaphelelwa isikhala nesikhathi 75 times 75 times 75 kuzosidla kodwa singabhala phela lokho ngoba akuzosidla kakhulu. Ukhumbula ukuthi asijahile ukuthi siyofika ku number 10 ngoba la siyibamba ku3 singathi 75% to the power of 3. Khumbula ukuthi sisebenza ngendaba ama% ngakho singathi 75 over 100 base sivulela no3 ngale okungasipha u0.75 uphethe u3 athi ngibo calculate masishane singazisiphelele isikhathi. Asiveze 75 times 75 times 75 sipha bani 4.421.875 asibheke la
times 75 noma sithi 75 to the power of 3 sibona kuphuma impendulo efanayo. Yebo iyefana. Ngabe sesiza la sizofaka njengomphumela wethu sithi 0.42 esingakuthatha njengokuthini njengo-42%. Ngakho-ke mpintshetshu LeBron kulo mbuzo wakho ukuthi unethuba elingakanani ukuthi ukore uma uzosebenza ngendlela ye-3 point shot, uno-42% mfowethu wokuthi ungakora khona laphaya. Ngathi ungasithumela neminye imibuzo ngamnandi kakhulu ukuthi sisebenzisane nawe, kodwa uyebona ukuthi siphuma kanjani noma siyithola kanjani iphesenti le esikhuluma ngayo. Kodwa la okwamanje impendulo 42.